Ratari su završili posao na njivama i sada odmaraju. Međutim, povrtari koji se bave plasteničkom proizvodnjom imaju pune ruke posla. Ovo vrijeme koriste da pripreme plastenike i počnu ranu proizvodnju. Na području Zvornika sve je više onih koji se odlučuju baviti plasteničkom proizvodnjom. Danas se ovim vidom proizvodnje bavi oko 150 domaćinstava, a samo u mjesnoj zajednici Tabanci oko 30. Među prvima plastenik su nabavili i Lazići. Razlog je bio jako mala primanja. Pošto sam ja domaćica, ni s čim se ne bavim, riješili smo da imam i ja neki dio prihoda, pa eto, odlučili smo u skladu s time što imamo imanje da se time bavimo i da proizvodimo povrće. 2004. smo počeli, tad je bilo jako i uspješno i dobro, mada sad ovih zadnjih godina je onako malo poteško. Da se ne lažemo, može se zaraditi, može se živjeti solidno. Ali iskreno vam rečeno, malo je mjesto, nemamo se gdje da širimo, a sve više plastenika što se postavljaju, to je znači sve manje i manja zarada. I u Kučić Kuli sve je više domaćinstava koja se odlučuju za proizvodnju u plastenicima. Zbog specifičnosti terena, uglavnom se sade paradajz, paprike i krastavac. Ovo ovdje mi što proizvodimo se svodi na 3 kulture koje znači se zasađuju u periodu od kraja marta, početkom aprila i mi znači maksimalno izvlačimo iz ove 3 kulture ovdje zato što nemamo tržište da bi znači skidali jednu kulturu pa zasadili drugu, na primjer luk, salate, razne, špinat. Ovogodišnjim rodom najveći dio zvorničkih proizvođača je zadovoljan. Ono čime nisu zadovoljni jeste mala potražnja. Početak decembra povrtari koriste da pripreme svoje plastenike za proizvodnju ranog povrća. Pojedini su već zasadili zelenu salatu, luk i spanać. Mi smo trenutno posadili luk koji prodajemo kao mladi i španać. Sad čekamo malo. Nismo još postavili tu svu konstrukciju, te najlone, zbog toga što povrće bude mnogo otpornije i zdravije. Zasadila sam malo za sebe, pa i luka i salate, špinača i ovi salate zeleni, tu sam malo zasadila. Nisam puno, samo za sebe. Pa šta ću, sad ću ovo se počupati, uzeti, uzhašovati, opet pripremati kad bude u prolje da se sadi, opet ću saditi. Šemso Musić će čišćenje plastenika, odnosno saniranje oštećenja na konstrukciji i utezanje obaviti do kraja godine, a sadnju paradajza i paprike u martu. Što se tiče pripreme, znači ovo sad vidite već da je to stradalo maksimalno, znači treba ukloniti ove sve sadnice, izvršiti znači obradu i pripremu zemljišta koje znači ide prvo oranje, odnosno hašovljenje na dubljinu od 15 do 20 cenata, gdje se znači posle toga mi ovdje, što se nas tiče, gledamo da više bude zdrava hrana, znači koristimo stajnjak, kokošinjak ili golubinjak. S tim što će frezanje ćemo izvesti pred samu sadnju. Jedan od preduslova za uspješnu proizvodnju povrća u plastenicima jeste dobar odabir kvalitetnog rasada i obezbijeđen sistem za navodnjavanje. Stručnjaci savjetuju da je tokom zime itekako važno i urediti prostor oko plastenika, iako je to potrebno organizovati drenažne kanale.